Biani beti makirangia tikirti tinala na dalimoti be Afrika dalimoti lengo sungunga na tisiriri ababa amama awa be Afrika ya angambia la sokwa kana dawati singa leta na ndemeso tikoti banga tima asango tikodo na ngati sango bibara la mingi sibe munala kwe nzoni gango na chakota sango tietila kuiso yo tungaso ke kuna cha sangoni ako na ako ekezili tia kota sango tietila kuiso na sango timen kota mangiso ati fade na mbagiti kandoti a biati kodon na batati bongi dati kota mangiso ke tibatu wansi alimbiti le gereti men bumbiti awa mungo maboko na be Afrika so kwa ti sarasi mungo maboko alimbiti ga tatene ti mungo maboko na pialoti mwengo ti be Afrika so na ngati mundi France atene plan national de développement de la République centrafricaine sondureni ake PND ifaso kota mangiso ati fade na seleti kozo mokozi ti kozo belobia mitite na tu fena seleti kozo belobia mokozi ti ngurubia so na territoire le mundi wanga fade ambeni a benobia so aganga fade na ti kota mangiso tinga tene ko nanduti kota mangiso ke zilegena erudis pengo yanga na Afrika molo so fade akinambagika Dali timingo tereso aike tipika patara ngana ti matere seneti kota timingo tereso si aike tambula ande na nzeti septembre so aike gaso na sese ti Maroc di na ndembe ti bumbiso akota amatene asigi mingi so na poponi sarango kusala ti kundu so si azana sese dali ti kota timingo tereso nandoti akusala so ke tambula na kodro sese ti Maroc ngana apialo so si aike fa andeni na ndembe ti kota timingo tereso malbeon biaso abatene ti konomi na be Afrika na pekoti bumbiso kozo belek bia a tombera na a bumbi okoko a membre du gouvernement à la secteur privé à partenaires techniques et financiers à société civile sinale ko bumbisi et taratitene e kangi a sango dans doté lekerengo tereti et gongo na mezati bombingo nginzati tena muna e passa c'est tombera titene et tondati sarango kwati plan national de développement mais pensez à Teneso et Bulinandoni à Kota Teneso et Bulinandoni à Zangana Betiemi Maratiso Zokoko Nandosolo Keda à Tarati Mumamboko à Sarakwasi à Kosalani à Tambla na Legeni Bibanza on a ayeni kwa Tambola ton a tiso iba lasso ne ati penze ngoi fade table ronde tie à Tambla d'Enzoni na Beleti Kota Biati Kodro professeur Fossin Archange Toadera sango ti kodro ilo na patati bongi sukwe gufatiso na mbageti raba kati faso amokonzi ti wabadalezo mititi na wabadalezo ti gbakodo ti semak suna litala ke Evariste Ngamana ala ke tuti depuis mbeni birila na mbageti raba na ti mil kota mangiso ke mulege na la ti tene ala guli ti la ti tene ala zana sese akode na ndara ko so fadali ti mulege na la ti tene ala sa kwa maboko na popoti kodo ti Maroc nga na gbakodo ti semak fade ke wara sango ko ndoni ndal ta wagosinga ti so ke na mbageti raba Juvenal Régis Boka nga na Wilfried Bodo Contre Tiraba so ayekenamba geti Maroc a yingi na lango balako nandoni omene tisi na lango baluse nandoni oko tinze so ekeda na singo ti awatokwa ti badalezo tia gara mosoro ti semak zo so aduti na litiala ayeke mokonzini Evariste Ngamana singo tala namba geti contre Tiraba abagigi na pekoti solani mokonzi Evariste Ngamana a sara meni tambula ti kwa na lango baluse tisi na lango baluse nandoni oko tinze ti janvier so on ti lo sara suro ngangu mingi na akota zoti kodroni dali ti kusala ti songo na popo ti akodroti sema konga na kodroti Maroc na lango balako na ndoni mbamba so ekida yeni atondani na bageti mozole tchadbia Mohamed 5 so awato kwati badalezo agwe azuli talaka kozoni si alagwe na bageti a chambre ta conseiller ti sara lisoro na mokonzini Mohamed Ould et Rachid ala so aduti na tereti mokonzi Evariste Ngamana ayeke awato kwati badalezo kwe tia gara mosoro ti semak na sigingo ti lo mokonzi Evariste Ngamana a sara lisuro na awago singa si lo falo tene ayeke nzoni kodro ti Maroc a sara kusala na akodro ti semak so ayeke na mosoro ti gbe ti sese ngangu mingi kozoni si lo falo tene akodro ti semak a mu mamboko na kodro ti Maroc ndali ti kpale so si atengbelo na kodro ti Algérie na ndö ti tene ti sara e awa badalezo ti agbakodro ti gara mosoro ti be Afrika wala sema e kenduru ti sala kwa maboko na ai tati ti sesa ti Maroc
na legi ti so batene ti economy legi ti so batene ti a kango kumba ai ton so si alingu ti legi na kodroti ikiri tene polile na leta zo itene ti ya kodroti ba kodroti se ti garamo so ti be Africa ina peko ti Maroc na ya ti yeso abalu abombilo na ndozi ten ti Sahara so si basi itene Sahara akibiani na yeso akana ya ti kodroti Maroc si ilimbi itene Sahara be okunala legi ti kusala so kwala ka Sahara na andoso na pekoti be komite awa to kwati badalezu akiri Tiffany Usena bageti a chambre tia conseiller ka ala duti na tibindi pikango pataraso atambula na mageka ko joni si ala gwasaka lisoro na gbelegbia ake bateneti betiti nginza na bageti contre Maroc so litilo ake fundi lekia gbelegbia na pekoti pikango pataraso alekemeni tambula na yati kodroni si agwenga na watu kwati badalezu ti si na bageti ndukwacha wanguru so ayiri ni atene complexe sportif Mohamed 6 ifangana litene na ala soa munga fadi pekoti awatu kwa chaba dalezu chagara mosoroti semak ibanga lo solo kisaka kusala tongana limbe ti kodroti Centrafrica na bageti Maroc lor etiat ngamana siayeni ya kondani na meni tengo ko besosi atisa awatu kwa tiba dalezu chagara mosoroti semak so aiki mokonsi Mohamed Ould Rachid alekeni ndalitela sangoti kodola ko ilo ndo bagiti Rabat isukwe sifaliso ndo bagiti Dubai kati faso mbene yeti mbene birila cause momati be Africa ou bien Brigitte Ouadéra lo kina bagiti Dubai li kodroti Emirat Arab Uni ka cause momati be Africa goti duti na timen kota bingo lingoti fan mbasambalati au bien so Kembrumbi ndu kwa swa dirnat en fondation Merck si alekereni tilondo na lango tilaso tisina lango tikekereke I Fabian so cause moment be Africa na singo tilo na bageti Dubai lo ting terrain na meni kota zo lo ekenaliti fondation Merck so aike kota wabadalezo wanganga Rocha Kale tinga tene ko nandoni ekizile gina beton buba John Bambara so ngere akina bageti Dubai tumna yasango ko nandoni Ateneso abagigi na ti lisoro ti apakara chakelege mokonzi so abateneti sango kusala tindo kwa ti fondation Merck na wogbia ti dunia na kozo mama ti kodro wogbia Brigitte Ouadéra ko mokonzi ti fondation Cri de Cœur du Numer akele kerengo agere ti apialo sondo kwa ti fondation Merck na fondation Cri de Cœur du Numer akisa kusala na ndoni galakwe na ligiti apialo so fondation Merck asara mbeni kutabung biti tingmingo tere so awakude kwa cha wogbia adutida wanganga Boris Tibo songo kete wawango chikozo mama kodro Brigitte Ouadéra akisara tene na ndochi bumbini I azo ce qui mouango na awogbia so abumbi tene fondation Merck afana ikwa solo ke sarande na talango so aga na awogbia so et kambati kwana ke ande uta ko joni ke legiso si fondation Merck ke muma ba ko tene a aider amenge walita na ngana école soit tene programme éduquer linda ou seni ke legiso si formation Merck ke munga soit tene bourse de formation na wanga ti koroti na tia domaine ti fertilité médecine de reproduction na domaine ti cancer et aussi na domaine ti hypertension na diabète na amena zero domaine et otani fondation Merck afanga na yi kwa solo ki sara ntitene a sensibiliser zona tenti stigmatisation par rapport na infertilité na notenenti du compétition mengwali et na notenenti satenga autonomisation chabali sangoti kodola ko ilo na mbageti Dubai kiri sukwe kina kubatati bongiti Fabian so au wagosinga ti be Africa so akina ti men bumbi cha wagosinga so sara tene mingi na nduti tenati désarmement démobilisation réintégration ngana rapatriement so nduru ena ke DDRR aike nanbeso na ti men kapati mandango ti mulege na wagosinga so si ala nditi wara akode kwa so ala mitene ala vunga sangu njoni na nduti DDRR ya si fait ndapayasa Matiterence Ngoy
ndati fangwe na wagosinga soa eketitene afanala akamba chikusala swala limbichi sala na ndochi rokotongo angombe na kodochi be Afrika ngasi alimbichi tene angmai fungango asango chala na ndochi rokotongo angombe na kodochi be Afrika na mungo tene chilo solo kana irishindu kwa chi MINUSCA lo faso aturugu pale mingi a rokotongo mbila mamboko chala na amungala ala akusala na mungo mamboko chi ndo kwa chi MINUSCA lo solo eke mukonzi ti bumbi solo eke fatene na inandoni kunuti ya wakosi mzo bagi na 2021 il faut amungoi amutan titena lekegeti kusala nisi passer sala ateleni mbi na ala ko la lekegeti kusala so 2021 imule gitara koni yeke kitini fana gigi yeso la sara si kusala tambela njoni laso inga kusala tambela njona kwa tambela njona we la imunda mi confronté MINUSCA au itaswa idina kwa titene à renforcer capacité là soit dans la famille et là c'est le petit tar pour ça dans les geni moyen ti ko sali doit wara lambe kitala kete ti tene manangum beti programme de la kinye ya ti programme ni ko sa ti les centres programme ni il faut fageti ko sali ko na la ouais si façon go ti tene ala tombera na itason ala mungombe c'est ambina ngana ti ngonda ambina sigawe donc tombera la kina anjolege parce que bedi kodro ila ko ngala ko tier mo kutela na itaso agbongo beso ngoina asia we il faut un journaliste agoina pekotela même ala pe vient agoina pekotela gotela so déjà limisar kwa we apili bala ma gosa sa tante radio wala télé wala mbedi so la suso ala ko ngonda ka so la ala ma radio ala banga telinga na ala dikunga a journal so tout so donc quoi so journaliste asara titene ko sala tabala njoli sila kana kodro ala cause aussi la sa ko sala so ti tombe na zukwa si al kina ti kodro Ministre Ngoti Kodwa Ketiso, Bumbiso Adirina Tene, Amisewa des jeunes de Bimbo 2, à la Sarana Peko, Matangati, Ngo Tati Bango Gigi Tiala, so Tambla na Seletia Kota Zuti Yati Babaka Tiala, et Kezile Gina Matiterons Ngo Timuna Yasango Konandoni. Beniso lo bagi gina nzetingu bengusa kuse baluse andonu se bumbiso sa kusa gbitile ta pepe amisiwa ayeke sa kusala mingi lando tete tiringo bira na yere na mbegeti amasekati bimbuse la solo warango ta attaque ngba kusala sulu eke sara leke la kona besoin ti a zotite na mboko na lunando teneti a kusala sosi lozana sisi mokonzi ti bumbiso ayeke fatene andoni na tingo taso sara mandaku ti ballon so eke unda na mena asu so asiki Zolani, il voit déjà la yunda ballonala, elle pique à ballon. La fin n'a lieu à terre, il partage avec Baché et mène aussi. Ils ont encore une école privée, école publique, il nettoie, il fait terrain quoi. À bon ça Boubayani, il est kéréni, à tableau, à qui d'après, il voit en place ni, ça qui t'a donné ça crée, n'a amené sur une à Alti, Mandango, Mbetini. Et ce pensée qui s'arrête dans des mots à Kitne, il y aura formation, à la formée, à l'istati, tu vois, l'ISO, à la Gunékola Yopé. Vous allez faire comment il faut bongo. Et tu as connu avec ça, il a menuiserie, quand j'étais en retard. Moi, maman, soit c'est quoi la Yopé, tenez, c'était école d'alphabétisation. Puis à l'itati, à ceux là, quoi, s'arrêter, à quand il m'a de dépenser mon cas. Des matières qui sont, il y a un daming, organisme, soit qui veut ou soit international, les là qu'on a ONG soit national ou international, à mon qu'on est saigné, à domaine collectif ouvert, à mon bas qu'on est na à Miss Watne, il dit toujours soudé. Dans des groupements sur la Renzo, il est à son zoo, il est devant. Sangoti Kodola Kwe kelonga batati bongiti supeti gunambageti nana bogila kati faso men bumbiti akota zake sala kusala na ndoko agunu bya sake bateneti mungo maboko na ezo sweti ngwa sinala sona litala ke ya pakara Abiba Kabiri alagwe na ndai ngaswa on nambageti kodo komandati wa mdumbi na ati kete kodo komandati na nabogila ka akota zake kuti batunga na siali mititene ala mu maboko na wa Afrika so ake upono na mbageka sanko na ndoni tanti Emmanuel Kasa nga na matiterons ngoi ndoko bene gbaswa bateneti ngombo na so aikena yati bale sona lina ekelina Josiane Bimakasui angba koti tene amombo kona la sosi aikena yati bale aiketenti tene sosi amuningeti kodro so aikena tikede kono komandati nanga bogila sosi lan kotangu apikasi akumbi adatala waramungo mboko so aikayi tongana abongo
à mapia, à kiti dignité, à satiloso, à bâche, à couverture, à bidon, à kondia, à yoro, ngana amoustiquaire. Mungo agbaso a ikena ya bangondo tigbati kodo foste archange toadera sous les kenga koje babati be Afrika sosi a douti nando teneti yesu alimiti tene azazu okona piko pepe. Ifana alaso awara mungo gbaso ala mu okongwe so tena la kirsingila migina kota zoti kodro teneti mungo mboko sosi amunala. Yachi bechi asisingo kenchin joni so la sarna yi parce que da kumbiso ifono na bina toto. Ba chaza na hospital azawa blessé ama machingo mais là son ala sigeti tene ala mu kete so wala abashi tene ale Canada tene zo languda eso passé so sirira kite na chu bogila mais ikiri kuta merci mingi na biachi kodo aka toadera solo lo ye dati tene lo bando na lichila so tene ilangu na bechi bash na yati tene tilo lo solo ikenelti tambla ti kwaso lo mu okongwe so tene lo tombera na a bénéficiaire so tene ala bata kumba sonzoni lo ekefani tene mbumbu na ndo tenti tambla ti kusala so igala agba chini na ngeti nanga bogila kumba so igana ni tenti la sosi l'année le 23 mai 2025 sikuta munza paso apika la na pupungangu asara lugala na kpale nati kodroni asara si adagbani atuku puis azwa wakala ni mingi asara si biatu kodolo banjoni titene le délégué à travers le ministère so et que la mission aussi titene il assisté à ce kpale sinala titene igana agbaso titene il allégé souffrance ya ngeti kodoso na ibangi asibecha la mingi ngati so ala tene ya si de fois ni ke waraye jusqu'à la niveau tiani gapeme ngia sibecha ni so si ani gana gbaso titene a aider ani so le conseil so ipetu muna la tene il faut que ala utiliser ni na la batani njoni titene comme ça ton par exemple bacho ton la menu japasi si ton la pale ya da il faut kala za doti dana la peut-être on ça la so data la kumisi bala kina doti la ngoda peso a permettre aussi ala pikani ala petit la ngala tono tene ala wa solutionner pale chala Sangoti kodola ko elo na bagtina na bogila isukwa kiri na batati bongi ti Fabian so mokonzi ti bumi ti awali so akesara anzenze kusala ti mwapako tsala so aike yapakara pa porti adia abazen lu titulo fadi na ndapre so la le na wa gosinga ti tene lo fa ngondo ti betilo na eriti bumi solo ke na ndoni na ndoti ayeso si akoli akesara na awali tsala wara violence conjugale sur le Fabianiso fadmini tambula ti fango ngondo ti be ti awali so ke tambula te na lango bali usena basamba tinze so ekeda batati bongi Angela Gonda ketenena ti bongo molongo ti so akigana lango bali usena mbamba tinze ti fondo so aketi tene ikena kugo sagango ngangu na awali na yachi a sewa so iba akina pekoti mbeni yeso asina sese ti bion mbeni tachi eti wa be Afrika so iti la ke Federica Rekion si ke bumbi ti tene ikbomolongo ti kena kugo yeso kwe abatenti sango ngangu na terechi wali wala na terechi kolina yacha sewa iba tene ti ayeti sango ngangu na terechi awali na yachi sewa au mingi ataso ambeni mingi yake sigiape me au mingi na chikodroche nila si iye da bianchi tene itambula chifalege akona a zokwe so akando ti dunia mobimba so si I awali ti be Afrika wala I amulenge ti be Afrika atakoli atawali ikena kugo tenti sango ngangu na terechi awali wana techa koli na yati sewa ataso laso ambeni mingi ala ke de Congo na nyape ambeni ake daso si ake aussi na cha kete akodroche so ake tente na ndona pe tenti so aditachi ala ke na mbeto wala ala inga ndwala si ali mbiti tene ala pe dati tensa tenenya yeso eke ku ake titene ifaso I awali so eke na yati fafeka ike biani sarango ngangu na terecha wali na yacha sewa ata sarango ngangu na terecha kuli na yacha sewa na pekoti bongo molongo so iye da titene kodroche be Afrika ayeda titene asara kangangu titene achilibira na teti sango ngangu na wali na yati sewa na legia konga na bongo molongo sewa atake kuli atake wali nilala so yeda titene itisa
akoli wala wali wala masekati esosi ata adela mukoli wala adela mukwali wali pepe titene ala gana ya tipongo molongoso titene afangozo tibeche na dochi dunia mobimba sosi kesa rango tingangu na tereti zo na lege akonga titene emuwango aussi na agitation ki na ndugu na tereti titene edutina njoni ngobo ti dutina ti sewati oko Bien que gina ndotia sango sosi akota sango tie la kuiso akondane yako ala londo pepe mangati ngengele sango kita ngengele sango fade ke zilege na wago singati Fabiola Tomponga na Cheryl Malmbasa timuna epekoti ateneti becha wa Africa so la moon na ando ndenge na yati avaka na yati agaranga na yati a ndokwa ndenge na nduti kota teneso atene semaine africaine de la vaccination wara yenga ti bakodoti Africa ndalti surungondo ti mabokoti azu adutimbi yemusingira mingi na laso aduti fadesi abanga ama akola sangoni kwe adimike kindozo na yati ketetango timuna la pekoti asango sokwe na ngati mundu franzi ala mwanzoni ndani chikapa ti surungo ndochi mamboko chia kita mulenge dalimochi be Afrika asara mini tambula na ndapelele so na yati vaka timu bibeti awa be Afrika andaka abeti awa be Afrika gomba ngobo so benebia so ayeke bando na ndochi sini mbamboko na mamboko na kutandu kwa so akibando na ndochi sini ti dunia mobimba so mamboko na mamboko na kotando kwa so akibando na ndochi sini ti dunia mobimba so irini na yangati muzu franze OMS azana sisi ti surungo ndochi maboko senge imabibeti ambeni awa be Afrika na ndochi nene ti surungo ndochi mamboko timbi vaccin tambi ya ke shona pe asa vaccin ni bata ta kuma ko be la pe tambi ndochi dite na ita timbi ama mama nga ndisi so kwa twa menge unda la titala kuna menge tana tanga tita vaccinela mema danga kuna yanga datela ti vaccin menge tala la pe asigina menge tita vaccina tita kumba ko be la pe tambi ndochi amila macha menge ti bwa menge tala kutala pe ale kenyu kengo vaccination no kwazi vaccin menge ti mo kamo dula we sa fala ngo mo bo kamo vaccin menge mo go vacciner to sa nzonda lo mingi de fois na première injection ni ate mingi na to mingi de la chauffer mingi anda so ate ya kwa pe ke njonti senti menge la se giti awanganga giti tene a sauver mingi ti mo na ta mina kobela bia mingi ota so ala ko mi vacciner la we asa njon na mi mingi même ato to ta ko mi ba di senge yunda la macha mingi mo so mo na ngo mga tu mingi o so to awanganga unde ti mo vacciner mingi mo go nani mon vacciner mon sa première injection deuxième troisième même n'est ça pollution il faut la peine à faire ala mbagi to ta mingi sa tene mo ko maboko ti mingi u poko ti mingi awe mingi to mingi mo lango na bia peto ai senge ai tawali ala go mingi na vaccination ala ma atombela ala goe ala go mingi ba vaccination sa njona mingi aduchi lo solo ke bando na ndochi kapati surungo ndochi maboko sona ndo kodrochi be Afrika so lo yeke na ndokwachi OMS so iretilo ake Dr. Adon Baku Nongochi teneti surungo ndochi maboko chi awa be Afrika yeke malo idabechi ala so kapati surungo ndochi maboko ayeke mbini sioni ngobo pepe teneti so ayeke ti kanga ligi na a kobela ndenge na amulinge na kodrochi be Afrika